kanyagora ku ngoma, wowe uri Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, wowe uri umuremyi w'ubuzima dufise uko buri kose, wowe uri isoko ry'ibyiza byose, wowe uri neturuye, wowe uri umugwaneza ukaba n'umugira neza, wowe ukunda umwana w'umuntu urukundo rwinshi cyane kandi ruzira gahema, wowe impuhwe zawe zitugeza ku ntego y'ubuzima bwiza, urakaninaza cyane mu buzima bwacu Mukama, kuko turabawe ku bwa Kristo yadupfiriye agahamba mu ruhafu rwiwe rweranda ingeso mbi zacu, imibabaro yacu, ubukene bwacu, ubugwayi bwacu, agahinda kacu n'ibindi byinshi bibi bisuzuguza ikiremwa muntu bikadutandukanya n'uruhongore rwagenewe abana b'Imana. Tuje gusenga twebwe ubwoko bwawe, turi babandi wayisezerano ryo kudodora tukugururirwa, turi babandi wayisezerano ryo kurondera tugahabwa, turi babandi wayisezerano ryo gushaka, turi babandi wayisezerano ryo kwinginga kandi tukumvirwa. Mukama, tuje mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, turasabye ngo utugirire ikigongwe, impuhwe zawe zitubeko, amaraso ya Kristo atweze rwose, imbabazi ziwe zitubeko rwose, amahoro yiwe atubeko rwose, dutandukanywe n'icitwa inabi cyose, dutandukanywe n'icitwa icyonyi cyose, duhabwe umugisha n'umugwiza byagenewe abana barudasumbwa. Kama Yesu Kristo, we uri umugisha mwiza w'ijambo ry'Imana, we uri icyitegererezo cy'ubuzima butunganye. Yesu, we uri agahimbare gakura agahinda. Yesu, we uri umwungere mwiza witwararika intama zawe. Mukama Yesu, turi gusenga data mu izina ryawe, kandi uri Imana nka so, natwe turabigishwa bawe, turi basamuragwa w'ubwiza bwawe kuri iyi si, turi ambasaderi b'ubutungane bw'ijuru. Yesu, ganza umutima w'umwe wese mubo duhuriye muri iri jambo ryo hagati ya saa 6 na saa 9, uganze umutima w'umwe wese muri abo bose tuje kogera hamwe, kogerezwa hamwe no gutabarirwa hamwe. Ndabizi neza hari mwabafise ubuzima bugoyagirika, haba mu mibereho, haba ndetse mu ngufu, haba mu bwenge, haba mu bushobozi, haba mu masezerano, haba mu iterambere, haba no muri buri kindi kintu kimwe cyose, cyane cyane ibyo dukeneye kugira ngo tubeho neza kuri iyi si. Yesu, nugira icyo ukoze kanatsindura umukozi w'ubudahangarwa. Gira icyo ukoze ubuzima bwacu bube bwiza rwose, gira icyo ukoze ubuzima bwacu bugira agahimbare, gira icyo ukoze ubuzima bwacu bugira umunezero, gira icyo ukoze ubuzima bwacu bugira akanyamuneza, gira icyo ukoze ubuzima bwacu ntibwigere butigana no mu kantu na gatoya, buhore mu nema y'Imana, buhore mu bwami bw'Imana, kandi buhore mu bubasha bwa rudasonga. Ciye bugufi ndagusaba ngo amaraso yomerana dutyorore, imbabazi zawe zitubeko mu rubavu rwawe rweranda tuhihishe, aba ari watubera umusozi w'ubutabazi, ko tuhakura byinshi dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Duhe mutima wa mweranda tuyobore kuri uyu munsi ugira kane muri ya minsi indwi yo kugutegurira umutima wacu, kugira ngo uze ugerere muri twebwe ubu mwami w'amahoro. Turakwakiriye muri uku kuri kw'ijambo ryawe, tuganire kandi tubwire ukuri k'ubuzima, duheze twisobanukirwe kandi twitazure kubishyira mu ngiro, gutyo tubone imigisha yose yagenewe abana b'Imana. Mu izina ryawe Yesu, duhabwe ubwiza n'ubwizigirwa, duhabwe ibyiza n'ibyishimo, duhabwe imbaraga zose zishobora gutuma tugira igikundiro, icyangiro kigatandukana n'ubuzima bwacu. Mu izina ryawe ibyiza byose tuje kugabana ndabyakiriye muri jewe no muri ubu bwoko bwawe, kandi turagushimiye kuduha ibyo byose tugusaba, natwe tukakwemerera ko tugiye gukora nk'uko bishaka. Amen.
bakunda umukama aho muri ku mpande zine z'isi. Muraho murameze neza? Inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose, urukundo rw'Imana ruduhaza ibyiza byose, kandi ububasha bwa mushobora byose udushoboze kubaho tunezerewe, duhiriwe, dutabawe kandi tururaniwe mu buzima bwacu. Uyu mwanya ngoma nganire namwe kugira ngo iyi ntsinzi ya Pasika ntiducike kandi ntituzoyihimbaze nkuko twahimbaje andi mapasika twabayemo kuvana tuvutse mu nda z'ababyeyi batwibarutse, ahubwo ituzanire agahimbare gusumba uko tubyibaza, kuko ngo hari igihe Imana izika kwiyereka igahinyanyura ubuzima bwawe, ugaheza ukabaho mu buzima bushasha, ngo n'abari baragutaye bakagutangarira kubw'ibitangaza Uwiteka yateturuje amarangamutima yawe we kiremwa ciwe. Kenshi mukunda kubona abashitsi n'abasangwa mwese, ndabizi ko mutabizirikana mutabitegera kumwe. Ndamaze kubona shingiye ku gashishiro ko hariho abantu muhitishamo kumurengera mu bikora ko mutabyumva, kandi si byiza. Ni byiza gukora ikintu wakenye ukacyumva neza. Ariho tubabwira ngo uburyo bubiri bwategetswe n'Imana kugira ngo udufashe kuyibutsa ibyo yadusezeraniye kandi ibiduhe byose ititangiriye itama, sibyo? Narabwiye tufatiye ku ijambo ry'Imana riri muri Isaya 62 umurongo wa 6-8. Haravuga ngo ngwiki, mwenda basomera Isaya 62 umurongo wa 6-8. Aravuga ngo ku mpome zawe Yerusalemu nahashize abarinzi baharinda iminsi yose, haba ku mutaga haba mu ijoro ntibazokwigera baceretse. Mwebwe muzamuribukiriza umukama ntimuruhuke, nimureke ngo aruhuke atabanje gusubira kubyura Yerusalemu, yongera atuma inaza ku isi. Umukama yabiharahije ukuboko kwiwe kutananirwa, ati singisubira guhingano zawe abansi bawe ngo bazirye, abanyamahanga ntibakinywa umuvinyu mushasha wabiriye akoye. Aya n'amajambo umukama yakoresheje kugira ngo duhore imbere yiwe. Yavuze ngo ku mpome zawe, handi kuri periferi yawe, ahantu ku ruhome ni handi usomye muri ubuhanuzi nyene bwa Isaya mu kigabane ca 38 ku mwami Ezekiyasi yatwara Isirayeli. Ngo Imana yatumye Isaya ngo genda umubwire uti birarangiye ibyawe. Mwumve ngo Isaya ari umugabo afise umugore afise abana, muga kandi no kuvyara kibyara, kuko Isaya mu nyuma Imana imaze kumugirira ikigongwe yarabyaye umuhungu yitwa Manase, ni nawe yamusubiriye kuki Isaya ngo ngera yaracitse kubera yari kucaraga ntiyari bwabyara ahubwo, kuko Manase yabyaye muri iyo myaka 15 Imana yamwongeye ni waciye aja ku ntwaro, kandi yamuvyaye nyuma y'imyaka 3 Imana imaze kumuha imbabazi, kuko yagiye ku ntwaro afise imyaka 12 kandi yagiye ku ntwaro se we wapfuye. Birumvikana ko atawundi muhungu yarafise ko muri Isirayeli ntibagire ikosa ryo kurenganya umwana w'umuhungu w'imfura. Oya, ico nticaba. Isaya rero Imana iramutuma ati genda umubwire umwami Ezekiyasi, ni mubyara we mugagenda bimubwire uti igihe kirageze aho witabo wakuremye, igihe kirageze aho urenguka iyo wavuye, subira iyo wavuye. Ingwara warugwaye ntizokira. Uco yakoze ni igiki? Cyakoze ni igiki? Ico yakoze gwaci yagenda yihererana n'urukuta, ngo aririra Imana yibwira ngo ni wibuke ibyo nakoze. Ntiyamwibukije kimwe gusa, yaramwibukije n'ingene yagaze ku rwego akanga agasuzuguro k'abanyesidone ku banyisirayeli, akabarondera amasiterne. Ntiyari kubarondera amasiterne y'amazi atazi ko bafise aho baryama, atazi ko bafise umutekano. Niyo mpamvu ahantu habira gukorera umugisha hamana n'ubuzima bwa buri munsi.
si ahantu uvuga ngo ndahirengagije ngo nabikoze mu kwa mbere ngo mu kwa gatandatu harimenya. No, ubaye nk'inka niyo ngo ibyara ari imuci ikaraba ko nayo idafise n'ibyigi idafise n'ibyigirani ngo igacivuga ngo ahanje ndahejeje mwe n'inka niyimenye. Siko bimetse. Murazi yuko gufumbira igitegwa ni twebwe twabibiye rimwe ibitegwa byose ibyo dukeneye byose amasezerano yose dukeneye muri uyu mwaka. Gufumbira igitego gifumbira uko kugenda gikura ukakivomera ukakigirana. Siko ngomba rero gatoyi mubyumve neza. Hari ibintu 12 mu ntango z'umwaka ko tugiye gusozera trimestre ya mbere. Tugiye kwiga kwisozera ko tugiye kwinjira mu kwa kane. Hari ibintu 12 ari ibintu 12 twasabye Imana mu kwezi kwa mbere. Ibyo bintu 12 twasabye Imana mu kwa mbere twarabibibi tubibira mu bya 10 mu twigoro mu mashikano mukora abapfunze mu bwirane twagiye kugicaniro igitega kandi bifise ibyamwa gose pana muri twebwe gusa no mu gihugu. Cyo ndacemera ndagishingire naye kandi ndatikora none ko bishingire naye. Mu nyuma tuvuga tereka dufumbire. Ahantu rero tugezeho gufumbira mwumva neza kusabye Imana amagara meza ni ya magara yo guhera ku mwaka umwe ukivuka gushika ku myaka 120 Imana yakugeneye. So ni bintu si bintu bikuye kuvaho. Gufumbira imigisha yawe, gufumbira amasezerano yawe, kuyabagarira kuyavomerera ni ikintu gikuye guheraho. Ni cyaki nuvuga utuno musinari yenda sigaza reka ngira uwo mayego. Yaje wasuruka ryugasigaza reka ngira uwo mayego. Hirya yaje wambara ukabegwa reka ngira uwo nambitse. So ni bintu niho mpamvu Kristo Yesu yadusizemo kode. Yaravuze muri Matayo 6 ngo nimusenga muvuge ngo dawe twese ubyagiye mu ijuru izina ryawe nigubahwe na bose ninazwe na bose. Ubwami bwawe nibuze. Ntiyavuze ngo tugeni y'ubwami buri. Ubwami bw'Imana nibuze. Bukwegwa ne kwa kubona ati si yagadutse umutima wagadutse ubukene bwaje ingwara zaje. Nuvuga tubihoramwe. Mwisi bitagaragara ubundi buri munota buri saa buri segonda. Buri kintu kimwe ciza cyose ukoze uburi kuravomera kuko uburi gukora ku mutima w'Imana ukabwira ngo yega ibyiza byawe nibize muje kuko ubwami bugizwe n'amahoro ubutunzi ibyiza igishimo umva ibintu nibyo bigize ubwami. Naho batagwana, naho badapfa, naho batababara, naho batagwana, naho bataryana. Namara baye rimwe rizima uwayisombye imugaruka ko aratabwa. Arahereba Lucifer, wahoze yitwa Lucifer, ubu ni shetani. Bwa shetani ngo nizina yiswe n'abana baba. Ubundi ni Lucifer izina giye. Byumvikana rero njya kubabwira n'ikiki. Ngo kumomeza wa Yerusalemu nahashiza abarinzi baharinda imisi yose aba kumutaga haba mu ijoro ntibazokwigera bacereza. Nukuvuga Imana ikabuye ubwenge bwacu mwibuka yuko aho uri hose n'imbere mu camaza no mu buri mu wugwana no mu kanwa k'intare. Umva ni nkuko Imana yakubwira Daniel kuko iyi fumbire muri ko muratanga umviriza ibintu ikora. Ubwa mbere iki nico cyakuye Daniel mu kanwa k'intare mu bwobo bw'intare zitigara zihaga kandi ngaburo yazari inyama z'abantu cyangwa inyama z'ibindi bintu. Daniel aravuzita muri adakwawe na kanwa gatoya. Iyi ni fumbire akabuto kwari kugambira mu mutima we kutiyandurije ibyo kurya by'i Babylon niko birivuga mu hanuzi bwa Daniel ikigabane cya mbere umurongo w'8. Icya kabiri gikogwa n'aka kabuto gikogwa n'aka gafumbire. Ibi utumuriko muratanga utuduhuzu izimuzu tudusabuni tudukorogate utududuki urumva kumva wose umukagira n'ikindi kintu twaye kugicanira. Kumva wose umukagira n'ikindi kintu ukavuga uti nifatanije n'abandi kuko niduka nitwomagurutsa mugabo nashatse ku izina ryanje nanje rizohora riri mu mateka mubandikije amateka yo kuraba bafunzwe yo kuraba bashonje yo kugabura bashonje. Niko kamaro ubundi byo bananiza mu buzima bwa buri munsi nimba mudafise igicaniro mutihebeye uwo murimo.
kuvuga ngo ndosa kanusu kibiragenda gatwaye kwa muganga, kuvuga ngo ndosa amaheri 1000 natwaye kwa muganga, kuvuga ngo korogate yacagutse nari naguze none barazinge muriye, kuvuga ngo masabuni yacagutse mugamuca mubika ngo nanyuma y'amezi 5. ni mwebwe mwagomeye imigisha yanyu muyigomeresha kutamenya mwanga kw'ingomero zo mwijuru zibagerako. niyo mpamvu kugira ngo wama wayameshe wama wagize uzohora mu bitaro ugahorana ubugwayi ukagwaza umwana diye kuburyo ubura amahoro ubura n'umwanya kuryama mu jowe bwe yasaba n'ucu yikoresha. Nikije hamagi Imana rivuga nuko tubura indimi tubibabwira kubera kubura gusoma Bibiliya. Natwe twatuba abarezi babi niryo kosa dufise abigisha bijambo ry'Imana. Murimo ndawukumbaye mu mwanya muto ngandabona ko ari cyo twibwe n'abigisha bijambo ry'Imana. Hari ubusuma bwabaye ku bakozi b'Imana n'abakristo. Bwishi baratwibye ko batwibye ukuri kwa Bibiliya. Niyo mpamvu basogokuru ari byo bapfuye bizeye mugabo ntibabironke. None nanje iryo sisengesho ryanje ngo kumameza we Yerusalemu nahashize abarinzi baharinda imisi yose aba kumutaga aba mu ijoro. Akagafumbiri ukukuvomerera nibyo bituma uzogenda gusarura utwenga, kandi gihe wabiba wari wumvura umengo tubitse umukanda wavoma. Mwumve ngo hari umutekano w'Imana uza ku buzima bwawe kubera guhora na n'Imana. Ariko rero umwanditsi wa Bibiliya ashizemo agahinyanyuzo, yashizeho point akaburungu atatanguye uwundi murongo, acavuga ngo mwebwe muzamuribukiriza umukama ni muruhuke. Bakundu wabo umukama fasha akanya ngo ndabifuriza umugisha w'Imana, umugwiza w'Imana ube mu biganza byanyu, igikundiro cya rudasumbwa kibe mu ruhanga rwanyu, ubudahangarwa bwanye n'ijuru n'isi we ku buzima bwanyu, imbabazi ziwe izihorane n'ubuzima bwacu, amagara meza akomoka mu ijuru akubeko, ubudahangarwa bwanye n'ijuru n'isi bukubeko. Kubera iyi fumbire ikureho imigaga y'ubwoko bwose. Ariko ngo mwe muzamuribukiriza umukama ntimuruhuke, timumuhagahengo, kandi kumwibutsa mubyibuka neza ko Zaburi ya 50 mwamfashe gato yigose. Zaburi ya 50 hani mwene Sirake, Zaburi 70, Zaburi 40, Zaburi 50 ndahageze umurongo wa 5 ngo ni munyegeraniriza abakunzi banje abo twagiraniriye isezerano igihe bashikanira imbago. Ntabwo ari igihe bandirimbira kandi nabwo Imana irabikunda rwose, ni impano yayo ishira muri twebwe. Mugabo gutanga ni umurimo usaba kwiheba. Mwumva ngo kuririmbira Imana ndetse no kwigisha ni ubutunzi bw'Imana muri twebwe, naho no gutanga ari ubutunzi bw'Imana muri twebwe biratandukanye. Kuko kuririmba ubuhanuzi bw'Imana baravuga ngo nashatse kubivuga mburonda bivugira ngo nkumva ndiko ndashamukana. Imana yashize ijwi muri wewe igashiramo amajambo muri wewe kugira ngo usore umuziki kibibwishimo byo nongerane no kwigisha buryo bigaruka ku bibwishimo byacu, sibyo? Kuko n'umuhamagaro n'umurimo. Mugabo gutanga birasaba kwiva ko kuko nta nari ndi Imana yawe, sindagutanganya kubera imbagwa zawe, inkuka zawe zama imbere yanjye. Nakimasa nzokura munzi wawe canke imfizi y'imene mu mongore zawe, nukizi kubishoboye kubwiremera. Mugabo ubwo busabane bwawe n'Imana mva gatoye, kuko hari abakristo mufite ibibazo nawe ko mwambaje ibibazo cyane kwijanye n'icya 10 ngo mushingiye ku nabidishingo. Niteguriye kubigisha inyigisho y'icya 10 kandi nzobaha amaseyanse atari musi ya 8. Mere yejo ku musi wa 5 nzobaha inyigisho zishingiye ku cya 10. Nzokoma ndabaha seyanse no bishobotse Imana imfashije ntiyorenza iminota 30 ibaye myinshi 50 cyangwa 45 kubyo muyumviriza mwese. Ndabaye seyanse ya mbere, seyanse ya kabiri, kuko negeranije ibibazo mukunda kumbaza murambaza ngo imirongo yo muri Bibiliya ivuga ku cya 10. Ejo nzobaha iyo nyigisho kandi kugira ngo mubone ko ari byo byugurukire ciza ku buzima bwacu nitegure kuri iyo basa 9 z'igitondo, ku buryo nawe kumutaga uyugurura muguze kuyisangamo.
icya kabiri ngo isiguro y'icya 10 n'ingene gitangwa niteguriye kubyishura nabishize mu seanse ya gatatu akamaro ko kugitanga neza seanse ya kane ingaruka mbi zo kutatanga icya 10 seanse ya gatanu itandukaniro riri hagati y'icya 10 amashikanwa utwigoro imbuto umuhigo n'ibindi icya gatandatu inyigisho yoshobora gufasha umukristo kwitazura gutangura gukorera Imana agakogwa ko ibyago byose ni nko kwitazura gutanga icya 10 kuko ni kwitazura Imana irakubwiye ngo irambwiye ngo mamagarira baba nitwagira isezerano igihe bashikana amashikana mwumva ari baba baje gutanga imitwaro mwumva ari baba basezeranye ntibashitse mwumva ari baba baje batonze mu isengero kenshi baba twagira isezerano mu gihe bashikanira imbago iyi mbago ibimbagwa y'umukama kuko yabanje kubagwa muri twebwe ukumva ko hari ikintu bigutwaye kuko muri yo nuvuye mwama yari igihumbi hasigaye 1999 ngo muri ico gihe nubamamagarira ijuru niryo ryonyene rizoca rimenyesha iki ubutungane bwaryo nigiki kizagutandukanya n'akarenganyo turiko turabona ngaha kuri iyi si ngo kuko Imana ari yari umucamanza Imana ahanira hagarara ikavuga ngo nimunyumvirize nongeye gufata icyaha ntiyemera kwituma anita niyo mpamvu yavuze muri Malakiya 3 mu nzu y'ububiko inzu y'ububiko si sengero isanzwe ni umutima uri mu ukuri kw'ijambo ry'Imana niyo nzu y'ububiko niyo mpamvu babakirira bakabatura ko n'umugisha inzu y'ububiko open this door ugure wose arashuru ijuru rizomenyesha ubutungane bwaryo kuko Imana ariyo mucamanza igavuga ngo jasi ndiko ndagutanganye kubera imbago zawe nshaka ko zama imbere yanje ngo ibyo ndabishatse no bwiremera ngo nkaka ibikoko byose byo mu ishamba n'ibyanje n'ubutunzi bwose n'izahabu zose n'ifeza zose inguka zawe zama imbere yanje zirasanzwe ku Mana mugabo nibwo busabane niwo mwaro ugufasha kuva ku musozi ukaja kundi ugufasha kuva hakuno y'uruzi ukaja bukakurya y'uruzi inyoni zose zo mu misozi ndazizi ibinyagara mu ishamba byose n'ibyanje ngo naho sonza si wowe nobwira kuko isi ni yanje hamwe n'ibiri muri yo byose ngo mbega ugira ngo ndarya inyama z'ibimasa cyangwa ngo nanywa amaraso y'imfizi z'imene hereza nyabuna imbagwa zugukenguruka kandi urangura indagano waraganiye rudasonga urantabaza ku munsi wa makuba nzokurokora nawe uzoheza uninazi namutagira icyo wotanga nubona abandi ko baratanga utagira icyo utanga tabaza Imana ngo ino tukurambike ko nibiganza ibyo no bikora naho ndabikora tushobora kiretse umutima w'ubugungu uri muri twebwe kuburi ikintu ushobora guhereza umukama ngumwaka uhera ukwezi guhera ikiniki oya ariko kubera iki nuko mutamenye gutanga icarico iraba y'ibiharage ingana n'itone y'ibiharage bivanye n'umutima utanze n'umubiri bivuye n'ibiganza bivuye yo mpamvu Imana ishingiye kuri Zaburi ya 18:45 yavuga ngo kubw'ubutungane bw'umutima n'ubutonganuke bw'ibiganza nibyo kundi muzu nizingaye mufise mutambara mu mazu yayo tubombeshere gisi mugwiza amayara hari abana bagenda gusabonye gahuzu katabutana mu mukunju gashishonesha agira umusi mukuru iba fete nziza kuri biratugasanga abana bawe bamara amezi 5 kirato kimwe batanakizi wowe uzi ngo niyo si uko biri ni n'umwandi wawe mugahara bawukeneye mugutavuye kwiyarara uvuye ku mutima ukunze hanyuma muri bya 10 muzana tuba twakira icya 10 kimwe tukaguramo dushasha tugataya twimikamo bagaheza bakanetseko ngibi by'umukama kubwira hereza nyabuna imbagwa zugukenguruka kandi urangura indagano waraganiye rudasonga urantabaza ku munsi wa makuba nzokurokora nawe uzoheza uniraza hari baraguziwe ngo nibisha bandi bazobiteka bisha urabiba
ariko iyo utabikose nk'uko Imana ishaka ubura wa muzama zitiriro ararira uruzitiro rwawe. Zaburi 127 murongo wa 1 wa 2 wa 3 ngo umukama atari waraririye igisagara abakirarira mwese mugiriki ngo atari we yubatse inzu abazubaka mwese mugirane. Uyu mutima ukunze, uyu mutima w'urukundo niwo wagaragaye kuri Burahimu. Burahimu ni yatanze 10 gusa. Hariho n'umunsi ngo aricaye musi y'igiti yugamye abana bagabo batatu mutafikinata ngo barabagabo bibihangange bamuteye ubwo bangwagirene ngo bari n'abagabo baciye bugufi gose baciritse gose. Imana nzayisha mu bantu baciye bugufi, mu bantu baciritse mwitango baraciritse kugira ngo igaragaze ubumana bwayo. Ngo arabinginga arabagobera kandi bari bashonje kuko ngo barariye bararya kabisa. Imana irarya irya amashikanwa yayo. Uburyo irya nibwo mutarame ngo baricara bararya muzosomereza mu gitabo cy'Amamuko. Ngo Burahimu babagira ikimasa shiramo urumva ngo agera ku bwaga bagira ati baganiki baraganiriye amaso mu yandi baranamubaza ati Sara ari he? Nigiki kizokubaza aho umugore wawe Mburakimazi yagiye? Nigiki kizokubaza aho umugabo wawe Agwana yagiye? Nigiki kizokubaza aho umugore w'ingumba wawe Ayi yagiye? Nigiki kiretse imirimo y'urukundo kiretse iki iyi fumbi akabuto Burahimu yaratanze 10 ya Melkisedeki akabuta rigora agenda kwa Loti kumugwanirira agaragaza ukuri ababye imbuto mu nya Sodoma na Gomora ko abahebrayo badacanganikirwa. Ifumbire rero ingagaburira abantu yongera bagaburira azabana babiri baragiye bari bagiye ne guhonya basize bamusenje yadabwiye ati Imana ikura umugisha wafika ushebuye. Imana yarigiye guhonya abantu ariko kandi yari isinzi kwijije abantu muri Burahimu. Yarivuze ati wowe itangwa na kaheze Sara ubona aragatama kazi katakigira n'igitere kuri kurakiwezi iminganya yari yaramaze kuza no kuunda myaka 99 niko kagiye kuvamo Isaac azobyara imbyarize agwire. Twese turakabuto ka Isaac niba mwisobanukiwe. Mugabivuye guhanya Sodoma inyaga iburyo ikagwiza ibubavu yanyaga ibubavu ikagwiza iburyo. Murazempera mukurondera ubutunzi mbese ubwo butunzi bwo budatunganye mutariko muramarana kabiri mutazorenga n'imyaka 40 ibaye myinshi zo 55 yitwa ngo irarenze rwose ibe 70 na 50 wanetazo wasigaje kunezererwa kuri iyi si muratunze ikisi. Bamagarira babandi bamwe bahora baduga ku musozi butabazi bw'Imana bamwe batajanwa n'ukubikwa kw'ibiganza bumva ko bagiye kurondera Imana mu mutima. Mpamagarira babandi alo mpamagarira babandi alo mpamagarira babandi Mana ngabano basesangura ubwoko bwawe. Ngiyo ni imitwaro yawe yindi ngiyo mu telefone ngizo ni indoto zabo niwe wazibahaye. Mudakinata ni Imana ntabwo Imana ivuga ngo irabigore wirabi mugani bwo busabane nico kiraro kikwegereza hari Imana shobora ngo jene it's okay niba ari kubyumva bikore mugabo ntiyakagirijwe uzibagiza ari kubwira ngo buriya giruko uzobura umwasi wa mahoro n'imigisha gyawe. Erega benshi mwatakaje ukuni nazi Imana muri ni nazo. Bibiri irambwira ngo Imana irabwira umuntu w'umubisha iti kubera iki Imana ikivuga ngo mpamagarira babandi banshikanira twungisezerige bashikana amashikanwa icyongera ku wundi muntu isuye kuvugana umubisha bisigura ko umuntu adashikanira Imana ari umubisha. None ari wundi muntu aciyemo hagati hari n'intwari aciyemo hagati. Imana ivuze ko uyishikanira amashikanwa ari usobanukiwe itegeko ryayo kandi ari uwo guheza kigoro gutabako. None iravuze ngo Imana ibwira umubisha nawe ati bisigura ko utabitanga umutima ukunze cyane unabitange. Bikumariye iki kurata amategeko yanje ugahoza mu kanwa isezerano ryanje kandi wanka impanuro amajambo yanje ukayashiburira inyuma yawe. Point d'interrogation. Kamenyetso kukubaza bikumarike kugumuvuga ngo mukama mwaramutse Mariya uzuye dawa twese bya hani nazo ingoma namuti ndirega kumanda tarugira bikumariye iki ariko amategeko y'Uwiteka simbahenda
hari ubu buryo narabwiye ngo ni bubiri nuko nabufatiye muri supervision ubundi burarenga ni kutagega nyuma na kimwe muri cyo gutanga ishikanwa mu isengera aho usengera kubahiriza amategeko y'idini ryawe hari merezwa babegizija burya bijya biri ngombwa itabitanga Imana yabiguhanira gura umunyadini wawe hakakugira utwigoro akabakugira iki kubiba imbuto n'ahantu hatandatu mugahandi mu cyacumi niho haza kuhuzuza ari hamwe kuko ninavuguruzo n'abanduka goza mu kanwa isezerano ry'Imana ariko udashaka kumva impanuro amajambo y'Imana yashiburira inyuma yawe ngo nta cyacumi tugitanga muri kigenza bibabwira nzobibaha ko umucejo mbere kingene bagitanga bagenda na Kristo Pahoro ndabereka icyo yivuzeko ngomba kubibaha mu maseyanse nguhura n'igisuma mugaca mucudika iyo mwumvise batagitanga mwumva murosa abagenzi babigisha bijambo ry'Imana bababwira ngo mugirene kumva barabananije rozi mucu bamera hariho intuze narungitse muri pilote inayi y'umuntu wo kuri radijwe cy'ubutungane nigisha ibintu by'ica 10 mu Kristo abajije ku ca 10 kuri radijwe cy'ubutungane bagira keshi ni babandondera kuri Android abari kuri radio nyene yatanze inayi y'umuntu we yanganiririye mwaje nderuka nk'inayi chavuga akamaro ko kwigishwa gutanga icacu uje gucira intangira mbejeje inyigisho nabimwize muri pilote n'umunota umwe n'amazogora mugarashize ko titre nguhura n'igisuma mugaca mucudika ibisuma sibirara kumena inzu namwe muri bisuma ni muba muri gicacu cy'umukama kuko kirejejwe ni ceranda none ceranda yakibaye kure yawe nawe uburikise Jeni cyo gituma ndumiko ubundi bintu nubuhamya bw'umwaka maze nigisha Bibiliya ngizene mfise uburenganzira bwo kuvuga amasaha ko ndashatse ubundi mubarabo ntibyakunda niyo mpamvu gusoma Bibiliya dukunza ko mubarabo ntibyari gukunda izindi nyigisho zarakunda mu gusoma Bibiliya dukunza ko ntibyakunda ikindi kintu muri ko murigisha ba Kristo w'Imana abari mu rugendo rwo kuzota iwabo nyuma y'imyaka 120 bavutse uhereho bavuki muri ko murababwira iki muri ko murabagaburira iki ko mbona ari hame ry'ubwami bw'Imana ko mbona Kristo atigazagana nabigishwa batagira isanduku mwe muri ko murigisha iki ko mbona batigaze bava muri Israel batari ko bagisanduku bateye intambwe iyi namwe muracahari kiyaga gitukura mushobora kukijabuka muga Yorodani nta mujabuka n'ubwigi guca amasezerano muzokigeramo niyo mpamvu muhora mu ruzereretse urugura rusaba Imana ukaruronka kuruvyaramo mburira waruvyaramo kurunezererwamo mburira wanezererwamo kururambiramo mburira akazi wakaronka kukagiramo umunezero amadeni usa n'umushomeri urukundo kurubamo ngo mburira muzima w'Imana yabishingiye mu ibanga gitwi byo nuko iconyi kirakomoka mu muzi aho udashaka kwimba ngo ubone nka kujya ku muzi w'igiti uzavuga ngo uri hariya mu kiyaga ngo uri hariya mu ibarabara igiti ubona gishinze hariya bidorekeza nabyo muzi Yeremiya umugabo wo guhamya ubwiza bw'Imana yaravuze mu gitabo cy'amaganya yiwe mu nimba yiwe 3:5 y'indwi ya musoro ngo byaba data bakoze nitwebwe biriko birasogota nitwebwe binanije ko bituko Ezekiel avuga ngo sibyo gusa ahubwo bari ibyamwa biteze ibiturumbwa nibyo bari ibyo byari bya ngo nani twebwe biriko birajingita mu menyo muramaze kumva umuntu yajingise urahekenye nete bikemera imbya zitakaza kanovera uhura n'igisuma mugaca mucudika ngo yaratubaye baragize katwigira batatu bitwigisha no bundi waho abigisha cyacu bimwaza ngo ni dini n'umusozi nzosome neza ngugashira hamwe n'abarenga ibigo iyo abajyari dini bugidini Imana yari Imana yagucivugira abanyisatu umusozi ununu muzo wunyubakire kabari wo muzako ntabariza ko ntiyigeze byemera mugarashizeho umusozi w'Irama nayo tirama kugira ngo uwungiye atabagwe mugakora mukozi banjo gituma Samori yavuye akaza Sauli atahubahiriza mugabo yarivugiye muri mubame bambere 8:16 ngo nta musazi nigeze ndabwira mu nyubakire ko ngo ahubwo
ngo nari bikiye Dawudi umusabyi wanje azonyubakira umusozi. Ni wewe ni jewe. Imana y'amasezerano. Burahima bagaburiye babiri baja guhanya Sodoma na Gomora bongere batabare uwuvyumva kumwe na Burahima. Bibiri iravuga ngo muzotabagwa kumwe n'uwo nacishijemwo ijambo ryanje. Na nduzovuga ngo urumva ngo nabyumvise ngo ngiye kubikora uko byumva. Nimbidi niritabikwigisha bwicecekere. Hari yantu ku musozi cyo kukaragukengera bakabikwigisha genda bikorere hakenyera. Bitaruko nta mugisha uzobibyatsa. Burahima aragenda arabwira Imana araganira n'abagabo batatu baramubaza ko ari inshuti afise hagati mfise Loti yasigaye kubera iki kuzempera kwiyo Loti natasigaye ubwiyo agasigara umugore n'abana we byatumye abyara Mowabu na Amoni Mowabu wabo mu biratamani hari Imana igiranye inzigo n'umuntu kukubera iki yarazampe Imana yabwiye ati nimuhindukire barahindukira umugore wacika inkingi y'umuntu abakazana n'abahungu barazempera agera kwisanga ariko n'abakobwa biwe babiri gwaruzabibu yari yaruhunganye gwarutoke agana inzoga arinwera abakobwa bati turaryamana nawe kuko wadutwaye mu gihugu kitari mwabagabo turabyarana nawe Loti abyara n'abakobwa biwe haba umuvumo mugabo Ruti yarawukuye mu kurubyaro runaka. Impamvu Imana yamayibiki akabuto muga ntibika umusozi. Burahima aratabagwa n'uvyumva kumwe na nuko n'ufise gahembera aratabagwa. Abandi barahona. Ngushira hamwe n'abarenga ibiko. Akanwa kawe gasuka mu kibi. Ururimi rwawe rupfundika ikinyoma. Iyo tuvuze kurenga ibigo mwese muzi ko ari gusambana ntabwo ari gusambana gusa. No kubura umukristo utumva itegeko ry'Imana uburenga ibigo. Ni nk'umugabo yambaye impeta ariko akaryamana n'umugore atari we yambitse impeta. Iyo uri umukristo ukarya icacumi c'Imana ukabura kigora ukabura ishikano ugahora wiganyira ugahora winira sindaguhenda usa n'umugabo yambaye impeta agasambanya umwana w'umukobwa cyangwa undi mugore yambaye impeta y'undi mugabo. Uwo muntu ni kizira ateye iseseme imbere y'Imana. Naho tubujuje ntidutereka kwivuga kuko ndasaba Imana igitigiri cyanyu gipunguke muri izina rya Yesu Kristo. Kuko Imana izobigenza nikuze. Nimuhinduka ikaze. Nimutahinduka Imana ibacirinkwa nimuberana. Kukihana nk'umubyeyi. Gira nawe yahanye Miriyamu mushiki wa Musa. Ntiyamuhaye ururimi none. Singibizi bya birivuga. Ugira ngo aretse abagise ngo nikomeze bagiye ngo bagende. Baramurindiriye. Iminsi ndwi yose yamye mibembe. Akize baragenda. Nimwiyetse. Ururimi rwa rupfundika ikinyoma. Igihe cyose musenga Imana mutayikorera nk'uko ibishaka itayego rya mutayumva mwamura abanyakiyoma. Nguricara ugacyoza mwene wanyu ukambika ibara mwene nyoko. Arabantu muca imanza ngwe sinabwi wambwiye ngo none ngo warabuze ikindi wishatse ubuje nigisha amafaranga. Mwarazibiye imihora yanyu y'ubutunzi. Ibyo urabikora nanje nkinumira ukiyumvira ko ameze nkawe ahubwo ngiye kukwagiriza ndabigaragaze mu maso yawe. Bitegerero mwebwe mwibagira Imana. Igihe cyose udaha Imana uba wibagiye Imana. Ahandi ho no avanda bahonya atakibarokora. Mubyumve ngo kuryaryanya Imana birazana urupfu. Uwereza imbagwa y'ugukenguruka niwe ninahaza. Uzigama inzira nawe nzomwereka urukiza rw'Imana. Bakundwa mu Mukama Kristo Yesu yabivuze neza. Mwebwe rero muzamuribukiriza Umukama. Nimuzongera kwitwa intabwa. Kandi Imana kubera mwebwe mwubatse uyu musozi. Ko biravuga ngo kubera Siyoni sinzonuma. Murongo wa mbere Muhanuzi bwa Isaya ikigabane cya 32. Ngo kubera Yerusalemu sinzoruhuka. Gushikaho ubutungane bwayo utamanzura nk'umuco urukiza rwayo narwo rukamera nk'ikimuri cyaka. Muze duhagurukire kwitwa gahimbare k'Imana.
muze twirukane ijambo turi bitabwa turi bicibwa turabakene turabati Mari ravuga ngo uzokwitwa gahimbare intara yawe nayo bayiteye inarugo muze tureke kuruhuka iki nico nagomba kubabwira kuko ibintu ngo bizogera ku munsi w'iki ku munsi w'imperuka iyo matari karabivuga mu kigabane cya 25 Matteo 25 Matthieu 25 Nguze Gwa umwana w'umuntu 31 azozira mu bunini azobwiwe ari kumwe n'abamarayika bose azokwicira ku ntebe y'ubunini azobwiwe bimwe bazango ni nyuma yo guhera buri munsi turabihaka amakungu yose azokoranira imbere yiwe aheza asobanura abantu kujya umwungere asobanura intama n'imene nabuzi ko uyu munsi uri umunyamugisha umenye ko ari uwabaye umunyamuvumo ko niko gusobanurwa ko intama n'imene ijambo ry'Imana ni mutajyagitiwariza ngo murizane rero mu buzima bw'uyu munsi mwibuke ko haci imyaka 1000 cyanditswe uyu munsi umuvumo wagufashe wirigugwaye ugira imvune ugira impanuka uturuka bukutaha bunyama uwawe aturuka bukataha bunyama wowe n'abakibyumvira warukiye kugwanira ko udasobanurwa ngo we mu gibanza mu gihane c'imene inama zo zihereza iburyo bwiwe amahushi nayo ibubamvu ibi nimushaka kubisobanukirwa nigari mwosobanukirwa ingene buri munsi Kristo Yesu hari abashiburira hari abashiri iburyo n'abashiri bubavu ndakababwira akakano gatoya ngenda akabasomere gatoya ubuhanuzi bwa Zakariya umuhanuzi bwa Zakariya ku mugabo yitwa Yozuwe pana Yozuwe yahoze ari Hoseya wa undi wo kwa yayobora Isirayeli nyuma ya Musa oya ni Yozuwe w'i Babiloni wo mu gihe cy'ubuja bw'i Babiloni Zakariya uyu ni Hoseya Amayoweli Zakariya sinkunda kumusoma muganda ati kwa amateka ya hano ya Mose Abudiyas ipare ko ari mu banyuma ashaka gukurikirana ari lavandeni mayamishe Nahumu Habakuki Sofoniya ngira inyuma Sofoniya ari Zakariya oya hari Hagayi Zakariya ni lavandeni akurikirwa na Malakiya Zakariya kane white Zakariya kigabane cya 3 mwumvirize ngena vuga ngo yaranjanye nyereka Yozuwe umuhereza nkuka mukuru ahagaze imbere y'umumarayika w'umukama ishetani nayo ihagaze iburyo bwiwe kugira ngo imwagirize umumarayika w'umukama abwira ishetani ati mwumve ingabo z'ijuru ziracavugana na shetani niyo mpamvu mu gitabo cya Yobu ni Imana yaganiriye na shetani tuvuye kuyebayeba he nkakujya ko umubyeyi yaciye umwana runaka uvuye kuyebayeba he
ngo kwisi kuri abana babana vuga ati wabanye umusabye wanje yo baraganira ngo yoreka ko ninaza gute wamuhaye inkuka mu mugora mwubaha ukamuha abana bahunga indwi beza ukamuha abakobwa batatu beza manatiya ati reka kuvuga ibyo ati sibyo bituma yo banyubaha genda bitware gumareka umukama abwira shetani ati umukama arakagutuka wa shetani umukama arakagutuka we yitoreye Yerusalemu aya makuru ndavuze nabi ngo aranjanyanyereka murumva ni Zakari karavuga ariko arahanura yaranjanyanyereka Yozuwe umuhereza nkuka mukuru ahagaze imbere y'umumarayika w'umukama ishetani nayo ihagaze iburyo bwiwe kugira ngo imwagirize murumva ishetani ihagaze uburyo bwande bwa Yozuwe ni nkuko kwa Anitabasi kugira mu byumbi sibyo numuhereza nkuka w'i Babiloni mugabe Babiloni ahari gicu kibananije ubusambanyi ubukunzi bw'indakarenganyo urumva ibyishimo birenze imiziki byanda gutaki rero icyo kirera kinaniza Yozuwe hari gihe tuza tubura uko twobifata ukona umuntu ngene kumucira kwiteka kumucira ubaze kwa uko twifata mbwe nizo ntege nke yagize shetani kirahaguruka iduga mu giro kumureka kandi Yozuwe arahagaze imbere y'Imana ishetani iri buryo bwa Yozuwe birasigura ngo shetani yari ifise ibirego bigaragara ntabwo cyari ikinyoma niko koko Yozuwe yari yakoze iryo kosa igihe cyose dukora amakosa mukuye kwiyubara buri munota buri saa buri segonda shetani bigeze imbere y'Imana tureka iyo rero byose usezera n'Imana kutibutabesha ugatangura kugenda nabi bababesha uri kurasuzugura Imana ugatangura kwirengagiza ijwi ry'ubuhanuzi riko rihamagara ati yamaragira kunuku kuri iki gihe idini ry'ukuri niki Imana yemera n'abantu bitwaga bapfunze imfubyi abapfakazi abagowe abarushwa icyo gituma Imana yavuze mu banuzi mu majambo y'Imana yanditse migani ya Salomo ngo nuburi ku meza umwami yagutumiye ngo musangire tuzokwishinga ugumu yabaguru uzoza urakebuka umurabe mu maso nubona afise umwijima cyangwa umujinya ugabanye kurya nubona atawufise ukomeze uyabagure ngo kuko ishavu rishobora kumurukurungika ko irwane ko yagutumiye ku meza ngo musangire akakudiha cyangwa akakwica ibyo birasigura iki iyo Imana iduhaye amata yasomaguru yarye isi yirikira konsa kwegagura Imana baguhaye amahirwe mugabo ntubikore wacecetse kurondera Imana kuko nibyo Yoweri yahavuye avuga gatatu ngo inziga nizo ngabo narose no kwitiza kugira ngo ndabe ko mwongarukira kuko mwari mwampaye umugongo iyo Imana ishaka kuyigarukira guteza ibyago bwa ni guteza ibyago mu byaguhaye horo zura notora iguhunotora irakwicecekera niyo mpamvu kandi mu gitabo cy'amategeko 18 hajya avuga mbere na 8 no mu kigo cya 8 harabivuga hajya mu murongo wa 16 hajya avuga ngo numara kugera mu gihugu cy'Uwiteka aguhaye cy'amata n'ubuki gukarya ugahaga ibitungwa byawe binini na bito bikabyara abana bakarongorwa abandi bakarongora ntuzo kwibagire ko ari je Uwiteka nigeze kugutungira mu gihe cy'ubugaragu yegome birabagwawe ariko ntuzonyibagire n'umuvyayi Imana yacu ibirara bitango nifumbire nico bitango ntuzonyibagire iyi nyigisho murayigoma muyibika hadata ntuzonyibagire bananyemere muri studio bayibabikire ni buri rimwe mu kwezi bayibaye kwarige ntazobigarukako tuzokwibagire iyi nyigisho yifumbire kandi gituma mbibabwiye uko nuko nuru rutonde rw'abazanye ifumbire nirugiye kuvaho ni nimero tugiye kwandikisha ku gicaniro niba wabonye ari wowe wanditswe ubwa mbere iyo nimero yigumane n'indi fumbire uzozana uzovuga uti ndi nimero imwe bazoca babwira aju cyangwa plus nibagire PDF ndabivutse nuvuga iyi nimero ni rya mbere dutanze ifumbire niho twabyigishirijwe Imana nizo tubazi ibyo tutazi kandi azi ko mugiye kuyibyaza umusaruro mwishi cyane ariko nikura icacu nikura ikiganwa mutanga mu isengero nico gituma nzokurikiza inyigisho zo kubigisha ubugane muduhera dukufise wobana n'Imana nduyabagure ngo turye twose utumare mu butunzi bwose nduyabagure ntabwo Imana iwa yakuganeye kuzofasha abo wabyaye gusa wibungenze wonge kibere gusa aho washize mugongo gusa ibi nibyo bibakura mu bihano by'Imana kuko Imana irahana uwabigije ko Imana idahana arabahenze ko nukwikiriye
na Kristo Yesu yarabivuze ntimukavuge ngo nibyo mugutsure bwa kera gusa. Yaravuze ngo ntimugatinye wica umubiri adashoboye kwica ubugingo. Shetani ishoboye kukugaragaza inori gacika kukuba kugacika ukabinkuba mugani kwica ngo gukure ariko Imana ibishatse no kuva urapfa kandi bishatse umuvumo Shetani rawukuza ikaguhuka byara canke byabimba byacikuka muguruka bwabo mugabo kagenda. Ibi buryo bwacu ngo twagirize dufise utunenge tukagira ibyanzo yinjiramo. Iyo tubesheye nta gaciro bifisha nta jambo bifisha. Umumarika umukama rero abwira Shetani ati umukama arakagutuka wa Shetani umukama arakagutuka we yitoreye Yerusalemu mbega ubusinku urukwigokowe mu muriro. Nukuvuga Yesu Kristo murazi ko ari wecye buryo bwa data. Shetani agazi buryo kubera ibwacu ko intege nke zacu kugira tuvunagurika ibubafu buri jambo. Haburu rukiza haburu butabazi. None Shetani je kurega yozumuhereza nkuko yoza kurega we nanje kaza kundeka. Mugabo Kristo Yesu aci yafata ijambo niwe mu marayika mukoni kabiri yivuga gushika ku munsi w'urubanza. Kristo Yesu aci yafata ijambo nguwiteka guhane. Chetu atuvuga ngo hora twambariza iburyo bwa data. Shetani raturega. Nimukemera igitutsi kirababaza ngo Yozuwe yari yambaye impuzu ziri ku mwanda ahagaze imbere y'inyamumarayika. Uwo marayika arishura abwira bari bahagaze imbere yiwe ati nimumukure izo mpuzu ziriko umwanda. Abwira Yozuwe nati nawe ati naguhanaguye icaha cawe none ngira ndakwambika impuzu z'umusi mukuru ngaye amaraso. Niyo mpamvu nababwiye n'ibyo nkunda kwigisha abakristo muri bihugu by'Abarabu ntimuzohangane no kuvuga ngo sinabenge pati sinabenge pastori muzohahamuka. Je narahahamutse hari mu 2022 ubundi je nakuze muri Ecclesia ndumu animatrice muri bya Louange amafahomme de jeunes nico kina abantu bari banziko no kwigisha ijambo ry'Imana ariko pe Imana yote wayigisha ijambo ry'Imana arakabuye kibere yawe kono ko ntasoma Bibiliya kandi ko twarizwe muri Ecclesia mu bitango bibunye ariko ibyo nibisanzwe kuko nakera nabonye nuko basenga siko dusenga ibyo birasanzwe rwose tera dukura kanatsinda no byari bidakura kandi nitwebwe Ecclesia y'uwo munsi. So Ecclesia ya kera itubera ubuhamya itubera umushinge. Ndamusaba nije shaka kwireka ndunumiwe ibyaha kandi numvise akarame gigo ngo ndarikeneye ntazopfa nere namadeni mbona ndayari mbeje ndayariya abyango ya ngo Ecclesia ntirabitwemerera. Ndavuga none Imana nawe wihebeye bati kwe tumenye mu pere spirituel wanje ngo kuvana ndumunyeshuri. So niwe nawe murungira nuguruka nkabwira ibyaha byanje byose uko nyine numva ngene kwirega kwanje ari nko kuja muri dushu kisukako ugahagara mwibomba ndabikoneje bituma natunga imishatsi sindi mpamvu mba nkunda kwamamagarira mwibomba maze agafata hose ari bishatsi bwishire bice koko. Ndabwira nturi mukuri ngwe ni sawa Ecclesia narabira kurekurira kugwawe ruhande nk'umusaseredoti kandi akuze nanje ubu n'umwana wari karakuvugisha dushobora kumbwira uti mukobwa w'Imana mwana wanje ndakurekuriye ibibyaha ku izina rya data n'irya mwana rya mutima mwirana ngo ya ndavuga nti bwa wundi rero muraboshe ndavuga nti bwa wundi mufise ibibazo n'ubu ngubu no wera ibyaha byanje wa nibyo kujako acara twenga kurumva yaramenyere nyene nanje n'ukuntu nabivuga mugabo kubyukuri je nari mbabaye kuko numva n'umuntu ushobora gutelefona ibyaha byanje ni genda byemeye niba bizoca muri internet bigaca n'ubundi tutwihane byakubera ikirerereka. Ndavuga ni bwa wundi rero mu banyamigigwa ni muzodufasha bike gose. Avuga ngo mafiye ngo ntuje kure ngo yaye ngo nyene ngo Ecclesia itarabitwemerera ngo nica gicumuro mwamukoreke ingumba bari ibyaha byanje gicumuro bukoreye Ecclesia niki kiratse mantali tufise mu kandi umuntu yize amashuri afise n'ubwenge aravuga ati byo rero bireke ntabyo nkora Ecclesia ntirabitwemerera. Ndavuga nti iryo tegeko mugarira abapfuna ni gusa icyo nkwemere nta numwe nzopfa nsuye gusabisa kamere gikigongo ngiye gufata imisi 3 mbatu umubiri wanje ni mpongano wari kumana zonzi kuko formule mukoresha nayo nzi
mugabo nanje ngiye gukoresha formule ya Bibiliya ngiye nka Pawulo bwicenga amaraso yasheshe nta muntu umwe yayatuyeko ahubwo Imana yaramurungitse mutwara mu bugaragwa bwande kandi rero Imana mutakinatako kuko nico gihe birahuye kuko hari mu 2022 naciyenza mu 2024 ngiye kubisobanukirwa mu 2025 njarambwa ngiye nka Pawulo yaciye mu bugaragwa bwa Arabi Saudite nukuvuga ati nanje ndi mu bihugu by'Abarabu nemeye kubata umubiri wanje ni igihe cyose nzisonze janzo ku majonje ndoja mvuga ngo mfukamye mu ntebe ya penitencia nta urirayo ngiye kwandika ibyaha byanje byose kandi iminsi 3 yeze nzobiturira ntibizongarukako kandi sinzoswa no kubyirega ntanzogaruka Imana nitashima kumbabarira izobinyerekana nuko nzoguma ngwana n'akaborego nkagwana n'ubusambanyi nkagwana n'ububeshi nkagwana n'amadeni nkagwana niki izobinyeretse kwitambabarira mugabo nima kumva ko ico kintu ari ikizira izobinyeretse ko mbabariye nzobasezeranye nico kintu ninzirega ibyo hanyuma maze kugera mu Burundi nimugubuhe ibyo nacumure mu Burundi nibyo nari naracumuye mbere ni nabyo nzosaba kwirega aratwengana kandi bivugiye imbere yawe n'imbere y'Imana sinzohindura Ndero ngiye gusoma ubanya bwa Pawulo sanga niko byagenze ndavuga na rero mukamugaragaza uriwe kuri jewe kandi uzobukoze kose mugananje nje mfati ihame ko kizira ko niterijeke muca ica hari cyanica naho wombwira arabizi kambwira ati amafaranga nagusorore muntu kwereka inazomfasha nabwira ni no uzomuzimane kuko na uzogenda kakuzimana urubanza ruca kukaruhembe kubisigaye byose ni gifaransa n'icyongereza ntuzogurishe ni mwebwe mumeze nk'abanyemwaro ngo umunyemwaro ni wagurisha inka kugira ajye kuburana ingundu y'igitoki inka mu mwaka yobyaye mu mwaka ikabyara mu mwaka ikabyara ni namwe mugurisha gakiza kugira mujye kuburana itongo batazona bahambamo saba Imana ubutunganuko nukuvuga ibi rero tubihabwa niki Kristo Yezu ngwaciye amubabarira mwumva umwarazanguka kuko nabonye nabumenga barirega rodi abasacerdote oye barirega kuko hariyo forum de jeune twigeze kujamo ndabona yego umusacerdote agiye kwega gusa musenyeri twari kumwe mu yashiteseze Gitega yahoze barirega nibaza ko birega nabwo nzi mugasimishingi naribwa narabibonye watubere karorera agejo nako tuje kwirega twari tugiye muri ntuze y'abavenero menga naico narakibonye pe twari kuri universite ya Isa Igitega nange umunyeshuri nuvuga Kristo Yezu amugiriye imbabazi ibi bintu biriko bibera mu isi y'umwuka ntabwo biriko bibera mu isi bigaragara kuko Yozuwe ari Babylon yagira intege nke ntiyabanje gupfa Shetani rabibona shetani kuko ni mpemu numwuka ikigani imbere Imana kuyireka Imana izana Yozuwe agaragaza umubabaro ni wa mubabaro ugaragaza ukabona intege nke zawe ukumva wicuza haga shetani birikira kurega Kristo nawe kavuga ati namwani cyo gituma birangira uvuga ati Imana mbabarire rwose unyete rwose kandi ugacubona ko ico kintu tagisuruka ni cyane gihe muvagizeni Nuwara hari igihe Kristo dutererana kubera gutakaza akamaro kacu icyatumye Imana itabara Yozuwe harabe Imana iyo Kristo atavuga shetani yacizigateza ibyago inyuma yo gusambana ukibuka besha ugakubitika ukagwara sida ukagira n'ugatwanda ukagira mugabe Imana idoza kwijisho kubera imirimo yacu ukure niki Imana ihora isobanura burya buri munota buri saha buri segonda amajambo y'Imana ni muyazane agira ubuzima bushasha niho muzogira kanovera akubuzima ngo asobanura inama n'imene inama zozishira iburyo bwiwe amawuci nayo ibobamva umwami rero azoheza abwira abari iburyo bwiwe ati mumvirize hano dutabarikwa ni hanaciye yereza Yozuwe nimuze mwebwe mwahezagiwe na data mutorano bwami mwateguriwe kuvisikiremwa ngako narashanje murami byo kurya urahiriwe wewe byo kurya wifatira umwanzuro kwiyi nimero uzoyigumana kandi zokwamana kanovera biza mu buryo bwije naranyotewe murami cyonyo Imana ihumugisha rwose ahubwo hariyo nimero nayikweretse hariyo nimero 190 n'igumenga amafaranga yatanze yari yavuze ngo havemo amazi yo kugicanira ayasigaye aje ko ibifumbire uje kura ubikosore kuko izo nimero ndiko ndabigisha ko bazozigumana gushika tuvuye kuri yisi nimero sana banise tujya gusanga handitse ko Asha Lova kandi no gushira ko famille
kuko ahora byivugira ko ari umuryango, ahora byivugira byisabira, kandi yasharovuri mushire koko aragemera kavana ndabyigishije yaragemeye. Abatabyemera nta mpamvu kuko yagemera ararikunda. Iyo cyugomera ikintu agikunda mwako narashonje murami byoye, naranyotsewe murami cyoye, nari kavantara muranyakira, nagenda gusa muranyambika, nari ndwaye muransuhuza, ndi mwibohero murandaba. Intungane rero zizoheza zisubizeyo zita murumva Kristo Yesu aravuga ibyo twakoze nibi muri ko mukora ku munsi kuko tutazi umunsi n'isaha wabo waguheza gigwabo wagupfa wabo wakugwagwagi niko n'umunsi n'isaha dukuye kugira kubishira muri ari mu rugero rwagirane go gora tugira ineza. Abari kure mu tubwire tuzobasanga hey nongenda nabibutse musi mukuru wahita umunyakigongo Dimashi kurikira pake zoba turi mu mpimba y'Imuyinga, nabwo hazoba mu mpimba y'Ingozi. Banditse ari batatu, mwasaba Ingozi kandi niwe yatanguye, mugabo mu minota mike cyane acakurikira Muyinga na Rumonge. Mugabo ukubera ko Ngozi tuzohaja kuwa gatandatu wa Pasika nitwaha amahirwe menshi mu gihe hari wundi yanditse, twace duha amahirwe menshi abandi babiri cyo dusanga hatanguriwe Muyinga none imihimba tuzoje Muyinga, ariko mwumve ko ari amatorone kandi sikera kera kuko ubutunzi n'Imana ibuduha ushika amabohero abantu bose bafise akamaro bavuye uko sindabahenda. Kristo Yesu yaravuze ngo nawe natakaje usibyo wariwe gutakara. Ibyo bikorwa tuzama tubikora gushika mu gihugu cy'u Burundi agira agaciro k'ikiremwa muntu, ntakagira umuntu asura gufungirwa amara ugasanga umuntu ari mu bitaro n'uruhinja ngo afunge 30. Ibitaro by'abihebeye Imana siko byagenze, cyageye tugiye mu bitaro byo kumusaga. Imana iraneze ingwara ntuze wenye nivuza ku 400. Ndasiba ku radio y'ubutungane kugira ikiganiro mbyuka ubundi je mu buzima bwanje ikintu bita ngo kuvomisa, ikintu bita muganga ko nazi gufungura kabiri ku munsi. Uwo munsi haragera ko noga mva muri dushe ngiye mu kiganiro ijugi utungana Dimashi ndagwara hamwe nibaza ko no gupfa mvuye mvuga ati ngireka nje kuri scanner bandabira ibintu ngwaye ibi ni ibikise gupfa n'ibyari bimbabaje mugagupfa banje gusiba ubutumwa nagira wo pfira mu butumwa je narababaye cyane uwo munsi fatorera mumenga ndi cyatsi singira uruguvu na rumwe kumbe Imana ishaka sinje ku radio ahubwo ngende hey kwivuza hafi y'ibitaro biri ku mugora afungiwe amafaranga 39 byari 40 bibura nsanga amazi imisi irengandwi afungiwe mu bitaro by'abaneteri cyajya kumusaga. Ndavuga nti none basyo abo bakoresha n'abakristo jasi ndabara singira icano cya komera Kristo ni muzi singira studio restaurant komera Kristo ni muzi ama office muzoyagira ibitaro muzobigira amashuri muzoyagira murabyumva ibintu bitandukanye muzobigira kandi bikomakomeye mugabo simba henda hari ibintu biteye ubwoba. Niko koko ngo muri comptabilité ifaranga rimwe ni ariko nimba muri comptabilité ifaranga rimwe basiyumviye ufumu amayigo tuzogaruka natagaruka wumve ko ari umugira neza ashobora no gusupporting ibyo bitaro cyo gituma mu bisanga bifite umwanda kandi bihagarariwe n'abakomakomeye ugasanga bifite umwanda kuko wa mu Kristo naho wamurekura afite uruhinja basi niba rugome bwanyu nugo ruhinja gira ikigongo uruhinja sigwa rugwaye uruhinja umwana yari niwe yaragwaye arakira umenga hari hagwaye umwana kandi gwari uruhinja mwumve ngo ari umwana atarakwiza atarakwiza amezi 2 yari umwana muto yaboneka nk'ukwezi na kumbura umwana arakira umenga ari umwana yaragwaye cyane sinibuka mugara afise facture arayiriha agera kugwega buri 39 inyuma y'ibyo 39 kandi yari wo ngamu Kanyosha biteye ubwoba bundi muri ko mukorera iki ngo nibindi bitaro ngo muzodondagiza no mu buyenzi muzane nahe muzosanga mumaze ibishingiye ku gihano cy'Uwiteka mutamaze ibishingiye ku iteka ry'Uwiteka kuko Imana yahanye ibitaro birutsura. Niyo mpamvu buherutse ndetse ibiganza Jacqueline umutumire twari dufise ngaho yaratubwiye ngo yigeze kugira umuhamagaro kugira farmasi ko n'umuganga kuri hôpital y'Igitega nukuvuga muganga ararabaca sanga ariko arasaba Imana bari kasaba Imana ngo abantu nibagware yumva nyari byo niyo bikora kandi no twashizemo tumutaha Imana irabimwangiriza burundu biragaragara
Imana ifise imvugo muri abakristo ni mwuzure simariri none uwo muntu yo contability uko kuntu mutaza mubisirive abasiri imwe muntu ku uwo muntu yarafunzwe iminsi 8 nimwe muntu ngurabutu uwo muntu reka basi tumuhe favor abura gwatirize telefone mugabo atahana umwana keguma kwa cyangwa gira isezerano nagira isezerano akaguhemukira ikimana izokora nigiki izozana umuntu w'umugwaneza aze gufasha ibitaro cyangwa aze kubaka ibitaro cyangwa bazanira ibyuma abatereye cyangwa barungikira ba benefore kandi babyize babize rero hano hari akajede ngo intungane rero zizoheza zisubize ziti mukama twakubonye ryarushonje tukaguha ibyo kurya unyotewe tukaguha icyo kunywa twakubonye ryari uri gavanara tukakwakira ugenda gusa tukakwambika twakubonye ryari ugwaye cyangwa uri mwibohero tukakuraba umwami nawe azoheza bishure avuga ati nari mwibohero nukuri ndabibabwiye igihe cyose mwagiriye numwe muri abo urumva numwe apana umwe nkuko mubiririmba icyo cyose mwagiriye umwe muri abo bato tuvukana nijewe mwakigiriye nimuze umwe numwe wenyine arahagije muri abo bato muri bene wacu nijewe mwakigiriye abari bafuna byo twakumviriza reka tubireke dukorere bw'eburyo mumve ngo impome zacu ziraraririwe kubera ko avuze ngo icyo cyose kubera ko bavuze ngo twabwize genda uvuga ntibyabavunye Imana igusaba ikikuvuna ngaho rero mukomeze iyi nimero yawe ufise ndasagerozine aca bibarungikira iyi nimero yawe ufise ujya gusanga ufise uvuga uti iyi ni nimero y'intahava ubundi munsi Imana yaguhaye ibiro 10 by'ibirago uzovuga uti yari ahantu hora bajya kumpimba ni buri kwezi even ni nk'ubu tuzogenda ku Pasika tugende ni nyuma ya Pasika kandi mu kwa gatandatu tuzokwakira abakobwa babyariye iwabo abagore bapfakaye cyangwa bahukanye abagore bahukanye abantu be nawe sibyo amamuko 9 tuzakira abana b'imfubyi batagira niforme batagira amakaye batagira ibisiguro ufise ikaye ufise carnet ufise ikaramu ukudufise icyumba cya sije cy'umukama dufise n'icyumba cy'ingemo y'umukama gihe cyose bizoba byuganiwe izina rye uzokwamvuga ati ngiye ufise uvuga uti oya reka nifashishe dufaranga naco nari kwambika abana b'imfubyi reka mfate 5,000 bazogenda barabe muri vayura tuvange n'abandi babagurire abo ni babakeneye mama wanje prêt à porter iyo bazirose bashimana batazose bagashima Imana uzokumve kuzobakoze igikorwa gihambaye nuko rero ubu nibwo buryo uzogutandukanya n'imivumo y'ubwoko bwose bisuzugura gacinyizo n'agahinda sibyo siniwe ndabidandagura uburyo bwo kubikora muzatubwira nimubyegeranya mukavuga ati turahabira tuzobitora kandi tuzobijana muzoba muhabona nawe ugiye nk'ubu byo turiko turegeranya tuzoja ku Imana wa Pasika kwa gatandatu mweranda buca ari Pasika ko kwipasika kuwa Mungu ndi kwiradiyo hamundi wa gatandatu wa Yezu Munyakigongwe tuje kumpimba Muyinga byumvikana ko duhiriwe turahiriwe kuko Mukama Yezu aje tubane Mukama yigize ifunguko ariko yarigize n'umuntu muto ngo tubane nawe nagarutse naho natangwa niwe garutse Burayimu ngo barabagabo 3 batari bihangange arabagobera ngo nimuze ndabazimana birangira abonye ari Imana babiri baje guhonya n'abasigarana umurage iyo mpamvu rivuga ngo no kuboka gute gukora igitangaza ikintu nk'icyo ngo ntaganiriye ntagishije inama basaki banje niba muziko muri abana ba Burayimu muze tubikore n'imitumitoje y'amashati y'amajenisi yanyu bya bintu mujuje muri garde aho bigana bibananiza bigirane sana
ndasabye mukama aherekeza iri jambo. Ikindi cyo nagomba kubaganirirako, iyo liste bajya kwanexa ko dusaba kuba ikiganiro dutebye kugira benshi mugira amahirwe kubironka. Ubwo rutonde bace bashirako wewe uzi ko ari cyo watanze utibonye, ongera wandike turabikwemereye. Kandi mugire courage zo kurondera Imana, bureke gucika intege. Amanimera bari fixe, iyo urungitse ko yose turabibona. Ukujya mu zizi zo muri komera Kristo ni muzima. Tibaziri ko ku rutonde rozi. Yes. Mugabo mwumve ngo dishi are eternity. Iyi liste uru rudome iyi nimero uzanayishanga no mwijuru. Nizotaka. Ifumbiri hora nifumbiri. Ejo Imana nigwa bita ibicumi uyizane kimwe muri 10. Mugabo ifumbiri ni kintu kiza, ni circonstance. Kandi ifumbiri zirukana ama circonstance y'urupfu, y'ingwara, y'ibirozi, y'iminaniro. Nibyo ni 10 nibyo bikora. Nico gituma rivuga ngo nyenya mu bwami bwanje. Nanje nyenyere mu buzima bwayo. Mugiye ifumbire ntikabure. Gira ubukurira impuzu. Gira uganirizo duharage. Mu bungo mu babitangana n'amashano ngo bagira iki? Tuzobihumanura. Urabiza. Tuzobihumanuza umuriro. Va mwijuru. Nabo nta nabo dufise. Imana twishimire. Iyi cyubahiro ubuzima bwayo. Hari kanzu Bibiliya irabwiye amajambo y'Imana nagiye mbasomera muyafate ku mutwe. Yaba muri Isaya 62, yaba muri Matayo 25, yaba muri Zaburi ya 50, wera ku murongo wa 5, yaba muri Zakariya 3, amajambo mukama yamereye. Mugamwibuke ko Yozuwe yambuwe ikanzu icafwe nuvuga ibyaha. Kandi nibyo bikwaga ibyago niko mwene cyakavuze ngo yambikwe yindi kanzu kandi yambikwa n'abamarayika. Ikigiye kure muri umutima wawe. Ibyo nkunda kubabwira amasengesho mukeneye mwebwe muri mu bihugu by'abarabu mwe muri kure y'amamisiyoni naya dukirutse imitima yacu, duhezagira izina ry'Uwiteka, dutangarira ububasha bwiwe, dutangarira ubutware bwiwe, dutangarira imbabazi ziwe, dutangarira ubudahangarwa bwiwe. Ndongeye kwibutsa ngo uru rutonde bace babarungikira ni baba ni sahanditse ibyacu. Ni wa yafumbi kwa kuvomerera imigisha yawe byose bw'Imana. Saka buto sumuhigo si cyacu nabwiye ko guhereje icyo saa 9 z'ijoro nzokwama ndabahinyigisho ishingiye kuri cyo, kandi muzozifate nkama ndetse na muri studio bazarogistre bazibiko kwazo ku buryo uzisabye bace bazimuko nyene. Izo ni 8 ngiye kubanyuhisha n'izina rya Yesu Kristo. Mumve gutabago ibikombe 8 bya mirongo kigozi. Imana iduhumugisha, Imana idukure kwibyonye, Imana idutangaze, Imana idutwenze. Mukama n'umutima uciye bugufi ndabibiye inyigisho, mbibiye mu guca bugufi no mu kugaburira niburi abantu batari benshi kandi atari bake bashonje uyu munsi. Ndakwemereye ko nungira neza inyigisho ikagira ibyamwa mu bana baza kuyumva. Nzogukorera nko kubishaka, nzoguhebera ubuzima bwanje bwose sigaje kuri iyi si. Untuma ushaka kuntuma, ariko nanje ugaragaza ubutungane bwawe, uhembure, uhumugisha, uhumugwiza abana bawe bari kuri iki gicaniro cyo muri muvukano wa studio restaurant Komera Kristo ni muzima. Abagwaye bakize, ababoshe babohore, abakenye batungisha, abafise imwendo barihire, abo imigisha yawe yazinzwe, abigikundiro cyawe cyazinzwe, abingo zabo zazinzwe, abimbyaro zabo zazinzwe, ubizingure ku bw'amaraso ya Kristo. Impuhwe zawe, ububasha bwawe, imbabazi zawe, ni mu izina rya Yesu Kristo natuye umugisha w'Imana kuri twe bw'ubwoko bw'Imana. Amen. Mwarahezagiwe.